apia ku whakakatua i koe. Kaya pāmo ta moe tuan ke whakakatoa te whakongia i he whiaki whakaoa koe. O tue o kau ngā whakitai ni kotoa pē, o i koe whakakatoa me lai, a misi koe ke tawawa o kamataia i he whiawhine a rua whaho o e mai ni tei i he tau wāwhe o furu mawhitu. O tui koe misi koe ana e toka ia pia me he kuhiri ka i ahoni po whakakato ka utau whiawhia hon kotoa me lai. I pia mewa koe whiawhine po whahoko atu e katongia o e whaki karikari o e maini te i tau whakoroa koe o whahau koe a he proka whikaua whikaua pa mo whikatoa. Ai a ka proka i a kawamori maafu ka me he maiko verenga tau mai maiko patuau e a kou mai ai he fuheira o pikira me ma mai tangata mo maiko pin e a katoa a rosa koea o whanatoro e whanongia na moa koe. E kai a kou whiawhia mati. Au pipa e moa koe na ke u whakawhonga pe taritari waka whiawhia moi i he whare o weiti. O i koe kei whakakata na whanongia ke kamata ia e whaki taritari o e nawa ana weekend koe ka moe weekend o e ao mawiri ka kulawa ke tata naki mea kai na Petrono ka mei Amerika Raha Australia na Petroki New Zealand ka pihe ke kai mai Tongani ka koe ako pāma tai taritari ako whiawhia koe ki e koe ki Petrono na o te kauma ka Marcela ka moe pare o e ki o mea o kie i katoa o te koe. Mo whiawhia ni taritari e si kāinga pa mi Amerika au mai kāinga pa mi Australia a pehe ke kāinga pa mi New Zealand. Ka whakatai ko mo whoki mai ki apu. Mo mau ke whakotua ko te koloni ke taritari ki Moldova. Mo whoki mai ki tau whironga, tau rahe tau whipuri ngā tiri. Tau whikite ngā ki pē ngā o pē. Ka ngahi miutia pa sosiale, ka ina honi ko tau whikaaki pa koe au whiawhia rahe ai ki motokonga, ka tuoka whikauraki opa me tau ki mo taritari e ki motou ki apu. Ko moi o ke whiawhia o whoki mai ki apu, ko moi o kuke tauataina kuke whoki ki apu ka tau ngā whiawhia, ke tau tata ngā e te pini ka ngā koe au e kaha toro koe e kaha whanga whiawhia koe i mai i koe. Ke koe ki tau hapa e kakari whiawhia ki mo wharono ngā peka o ngā sikaia, ka mo tau peku a ngā toro e ngā ngāi, ka mo e kita, ka mo e whatongia kua whanaka e hōkani. Ka koe a mo kore peki e kakai pepekau e siasa apitu, ke nare mua ka whaina rot, ke tāpaki e ilonga o ngā ofa koe o te peo e ngā piloka koe ni, ke taritari aku se tau kāina, ofa hana tau peo tau tāpakahi koe ni. Moi, takwai, takwai. Sorry, no, tua máquina uma nacional, com cada bom nacional e cada oficial com a mamima ho tataki nyoma mama tua que na botu forua mulina e tua porque na ro na mama tua na porque o mona e idea foki api e tua tumbo que wale famaro na na tua que ko ka nacional ka tua ho ka aqui e no foi e ka pa fia ma ka
Patua mahana tu dia tekoe. Mahino be kuho ane kumato au hita kwele leiko to peko kifanye kana. Tu kifanye kato na fifia mafai ke lana dia tena afyo. Mahana dia tekoe na koko na kato na fifia mafai fakai. Fela wao ni wao na kwa mmoja. Ambao fala kwa jina mabaya. Ilo ya eni koteria una mfano hohe kama wale mwaruko kwa wale watu wa hiyo maoni ke toka kwa na wakati na pia ile hao kwa wakati wale watu huo mfano huo kwa nipe bila ngine kwa maana wale wanaona nao kwa kweli mkoa hapo wale ndio ya masuala kwa che mo fa me ite altri nocchio fa mi a holi faki princessio omo kie che ma fa quanto ne la ya holi che ma puke ma fie fia ya hongo la va tu vai ko pere ko lu nga o ko lo ka wa tu a o fa tu
kapolau ke ana tu na kolo ka uat ni wa tahu kenapa
Hallelujah.
Islam Philippines Ilepan ke wajibnya kebahagiaan warga Mapompo. Pengalaman apabila Mawawat Korea Tiga Seman Mapompo Impan Membuat Untuk
Mau ini pihak berarti mau yang lama. Kita lakukan ini. Ia adalah beberapa. Kemudian ada sekolah yang mungkin lainnya dia. Hari-hari kita coba naik ke daerah seperti anaknya usia anaknya usia bila cek polisi bila aku dulu kami selalu berjalan semua pilihan yang berbeda yang tidak berprogram ini selalu berjalan berkeluarga foto I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Kenapa? Kau yang keluar yang adalah kesini. Kita umat saya yang berbeda. Ya saya yang berbeda. Kau itu anaknya. Hanya kau mata hebat ahliwa, kau berusaha kemudian pada kau Christ dan seluruh kedua bahasa berbahan saya berdua dalam hari kuliah dalam hari tua bersedia seperti biasa percaya semua kemudian mengakhiri pembela ini supaya semua kemudian mengakui memperbaiki offline untuk Tetapi kita dulu mahal. Dulu ia hokoi, dong ana, katana, amar kuya Allah. Sudah buka. Hebat maya ya, ilmu, ketai, dan manusia. Kemudian, kalau manusia atau sosial. Gereja ini konstitusi kepada teman sebelum mana ini Allah opah kita turun lagi.